Hai 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 hai. Kembali lagi di channel YouTube Rizky Saputra. Bareng gue Rizky. Kali ini gue pengen mukbang ghost pepper spicy chicken. Ini mie terpedas di dunia, guys. Makanya gue pengen mukbang. Ini pedasnya 1 juta. Tingkat kepedasannya 1 juta. Jadi kalau gua mukbangnya 2, jadi 2 juta SHU kepedasannya, guys. Oke. Nih guys, udah dimasak, udah matang nih. Kita lihat ya, warnanya apa nih mie-nya. Dua juta, parah pedesnya, guys. Langsung aja ya. Itu ya, kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau garpu mahal mah gini nih, tuh modelnya gitu tuh. Ini garpu mahal nih, guys. Tuh nggak ditekuk, dia mah dari samping. Mantap. Nah, ini dia nih minyaknya nih. Nah, cabenya 1 juta nih, guys. Dia pakai cabai terpedas sedunia. Lihat nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk, guys. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk. Mantap. Emangnya kalau berbau dengan pedasnya itu pasti aneh baunya deh. Sebelum kita makan, marilah kita berdoa dulu ya. Amin. Selesai. Belum makan udah minum duluan. Aduh. Gila, guys. Hitam banget, guys. Jelas ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Suapan pertama nih, gimana pedesnya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Parah. Sumpah gue gak bohong. Pedes banget guys. Pedesnya udah di bibir guys. Parah nih. Gue ngerasa udah kayak jotor. Padahal baru satu suapan loh. Parah nih mah. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Gua gak kuat. Aduh, perut gue sakit guys. Aduh. Gue salut sama orang yang udah nyobain terus abis. Gue salut guys, parah. Baru 2 sendok aja. Parah gua. Udah terasa guys, perut gua sakit. Kalau nggak percaya, lu buktiin sendiri guys. Ya. Ghost pepper, daibak,
Aduh. Oke deh. Udah gue gak kuat parah. Perut gue sakit banget nih. Jangan lupa subscribe ya. Aduh. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Tuh, gue gak kuat guys. Makasih yang udah bergabung, yang udah subscribe, makasih guys ya. Oke, next video. See you, bye bye. Thank you.